Что, куку, что ли? Собралась шагать. Ой, Quoi Никитусь, принеси мне лягушку, пожалуйста. No. Бум. Никитуся пойдет гулять? Гулять. Гулять. Tu veux la grenouille? No. Non. Oh no, couille. Tu veux pas la grenouille? La grenouille, regarde. No, no. Non. Никита, а как делать лягушка? Là, regarde, on va la mettre là. Как делать лягушку? Ква-ква-ква. Ква-ква-ква. А, смотри, лягушка. Ну-ка, бери лягушку. C'est quoi ça? Гуя. Бери лягушку. Oh no. No, no, Ну, смотри, хорошая лягушка. no. Ой, смотри, поцелуй лягушку. И лягушка превратится в прекрасного принца. No. Je dis, et puis elle se transforme en beau prince. Il y a un conte russe comme ça. No. No. Oh no. Пак! No. Oh la Martine. Мама. Да, Мама. да, Мама. да. Мама. Все, пока. Elle a réussi à passer sans toucher à la grenouille. Пока. Le chat, il n'aura pas peur de la grenouille. Lui. Qui ça? Donc on donne la grenouille au chat? Le chat. Oh, c'est facile. Et Félix, il s'améliore. Là. Nettement. Je crois qu'il est fatigué. Il a eu un week-end très fatigant, Félix. Il va dormir pendant 2 jours. Mon ami.